bisha. Ngo kandi gishaje kizagira gute? Kandi gishaje kikaba gikuru. Kigira gute? Kikaba cyenda gushika. Kikaba gikurwa kuko cyabanje. Ejo nariko mbwira urubyiruko. Ndababwira ngo gupfundika ishati. Twayifunditse muri za 81. Gupfundika ishati kujya tukayipfundika. None bo bari mubwira ngo ni ibintu bisha bavumbuye. Naho byarashaje. Turi mu bisha. Umuntu akazamura ishati akinjiza hano agasiga kandi gasha akamubwira ngo yasohotse ngo ibintu nibisha byarashaje yewe turi mu bisha. Je sinza nikiriza abantu nguvuga he 17 kuko nsubiremo gatano nize nagasubiyemo baba twigisha umuntu yananiwe kubara 1 2 3 6 ukananiwe kuvuga gatano hakabivuga 6 umuntu akaruha kabitora.